Salubonani bafundi wogwalo lwethu olwesikhombisa. Namhlanje sathi sikhulume-ke sixoxe ngendatshana yokuzwisisa. Kuleyani iviki sike saxoxa ngayo ukuthi kumele ukuthi siyenze njani nxa sibhala. Ngakho-ke namhlanje ngizathi-ke ngikubalele indatshana, uzasala-ke usuphendula-ke imibuzo nxa isifundo sethu sesiphelile. Kumele-ke ulalele ukwenzela ukuthi uyenelise ukuthi uphendule imibuzo enzathi ngikuphe yona. Alright. Hey, futhi mina abantu bayangimangalisa, waze waphumisela ehlezi yedwa uMancube. Lokhu angikwazi sibili ukuthi kungathiwa yimihlolo ehlolayo. Bengisithi ngizaphumelela lo nyaka, ke ngidle ngisuthe labantu abami. Angazi ukuthi yena owabatshela ukuthi edolobheni lapha izinto zizuzakala lula ngubani. Minyaka yonke uzwa kuthiwa indawo yesikolo iyahlupha kakhulu emaphandleni. Ngakho sekufanele bonke abanawakhe bakaSekasipho bazofunda lapha. Kanti mina labantu abami oSipho sizaze sikholise nini sisodwa? Phela abantu bemakhaya ingqondo zabo ngiyazazi. Kunjenje vele akufiki engqondweni zabo ukuthi edolobheni lapha izinto zonke zifuna imali. Amagetsi, amanzi, ukudla, konke nje kufuna imali. Into ehluphayo ukuthi bona bacabanga ukuthi lapha abantu batshona begudla ubuthongo bezidlela ezifela emlonyeni. Kabakwazi ukuthi emakhaya zonke izinto-ke zizuzakala kalula. Ukudla okunengi kulinywa emasimini, kanti lo mthetho wezindlu lo esihlala ngawo lapha edolobheni kabakwazi khona emakhaya. Lanxa uSekasipho angaze angincenge kanganani lo nyaka, vele angincengeki. Vele ngizimisele ukutshinga ngidle amalahle. Uvele uzazibuyelela yenalo umfana ayefunda khonale emakhaya. Lanxa kuthiwa izikolo zakhonale sezigcwele, uzayidinga kuphela aze ayizuze indawo. Vele uzayiqeda yonke inkani edinga indawo yesikolo. Phela kangidlalelwa mina. Ngifuna ukubatshela ukuthi indlovu kayisindwa umphoko wayo. Indatshana yethu-ke eyanamhlanje-ke iphelela lapha. Ngiyathemba uzwile-ke ukuthi-ke bekuthiwane laphana. Ukhanya uyababa laphana udla amalahle uMancube. Ngakho-ke imibuzo enzathi-ke ngikutshiyele yona ozathi-ke lisale-ke liphendula-ke bafundi ezingwalweni zenu. Ithi-ke umbuzo wokuqala, kungani umuntu obhale indatshana le ekhubekile emoyeni? Umbuzo wesibili, umxoxi wendaba le uthi lokhu okwenzakala yimihlolo. Qedisa-ke ngesaga lesi esimayelana lemihlolo. Uphinde uchaze njalo ukuthi ngaba sitshoni. Isaga sakhona-ke bafundi sithi okungapheliyo dash. Ngakho-ke uzathi usigcwalise-ke senesana isaga esithi okungapheliyo dash, njalo uphinde uchaze ukuthi kade sitshoni. Umbuzo wesithathu, kutshoni ukuthi abantu batshona begudla ubuthongo? Umbuzo wesine, uvumelana laye na umxoxi wendaba le nxa esithi zonke izinto emakhaya zizuzakala lula? Phana izizatho zakho. Umbuzo wesine, umuntu odla amalahle ngumuntu onjani-ke? Njengoba bengitshilo ukuthi uMancube udla amalahle la. Ngakho-ke umuntu onjani esithi udla amalahle? Umbuzo wesihlanu, endimeni yokugcina nxa kuthiwa uzayidinga kuphela aze ayizuze, kambe kutshiwoni? Kuyini azakudinga aze akuzuze? Umbuzo wokucina-ke uzathi-ke ubhala, khetha isaga esisetshenzisiweyo endatsheni le, uphinde uchaze ukuthi sitshoni njengokusetshenziswa kwaso. Nxa kade ulalele-ke ekucineni-ke esingathi paragraph bekule saga-ke laphana esiqanjiweyo-ke, utsho-ke lawe usuyibhale-ke phansi isaga sakhona, njalo uchaze ngamafitshane ukuthi nga sitshoni. Isifundo sethu bafundi bogwalo lwesikhombisa siphelela lapha namhlanje. Ngiyathemba ngiyikholisile-ke indatshana le ekaMancube. Lisale kuhle siphendule-ke umsebenzi wethu. Kulungile, bye bye.